Zmeškaný medzištátny povinne miestenkový vlak Regional Express 58 615 zo smeru Prešov, Kisak, Liptovský Mikuláš a Vrútky, pravidelný príchod 12 hodín 14 minút, ktorý pokračuje smer Jablunkov Návsí, Karviná hlavní nádraží, Bohumín, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Staré Mesto u Uherského Hradište a Břeclav, pravidelný odchod 12 hodín 23 minút, príde k nástupišťu 2, koľaj 2. The delayed international seat reservations compulsory regional express train 58615 from Prešov, Kisak, Liptovský Mikuláš, and Vrútky scheduled to arrive at 12:14 p.m., which continues to Jablunkov Návsí, Karviná hlavní nádraží, Bohumín, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Staré Mesto u Uherského Hradiště, and Břeclav. Scheduled departure at 12:23 p.m. will arrive at platform 2, track 2. Zmeškaný medzištátny povinne miestenkový vlak Regional Express 58 615 smer Karviná hlavní nádraží, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Svinov a Břeclav, pravidelný odchod 12 hodín 23 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 2, pripravený na odchod. Ukončite nástup, vlak hneď odíde. The delayed international seat reservations compulsory regional express train 58615 to Karviná hlavní nádraží, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Svinov, and Břeclav. Scheduled departure at 12:23 p.m. is now due to depart at platform 2, track 2. Please board immediately. The train is leaving immediately. We wish you a nice journey.